दिल्ली फारखिबा कर्णजीत पुलिस कस्टडी पॉजिटिव ओइरे ममांग थागी कुनगा मापनदा पोरमपाट पुलिस स्टेशन की एसडीपीओ एम सुरेशना लुचिंग टीम अमना दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम गा खुसमनदुना नोएडा की मफम अमदगी फारगा इम्फाल पुरखिबा आईवाईसी की थौपुबनी हाइजबा कांगुजम कर्णजीत अपोकपा के इबोतोम्बी बासिखोंग वांखै लौमानबी पुलिस कस्टडीदा थमलिंगैदा कोविड-19 पॉजिटिव ओइरकपदगी ngarang जेनिम्स एडमिट तौदुना लायेंख्रे पोरमपाट पुलिस स्टेशन लौखटपा केस अमग मरी लेना फारग पुरखिबा महाक केस अदुगी पुलिस कस्टडी रिमांड की मतम लोइरबा मतुंगदा अतोप पीएस असिगी केस अमग मरी लेना कोर्टगी अयाबा लौरगा फॉर्मल अरेस्ट तौरगा अमुहन पुलिस कस्टडीदा रिमांड लौदुना थमलखिबने महाकपु फॉर्मल अरेस्ट तौखिबा केस अदुगी एफआईआर नंबर ना 158 क्लोज 6 ऑफ 2021 पोरमपाट पीएस अंडर सेक्शन 188 420 34 IPC डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की सेक्शन 51 अमसुंग 53 एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 की सेक्शन 7 अमसुंग एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 की सेक्शन 3 ने अकोनबगी केस असिगसु पुलिस कस्टडीदा रिमांड लौदुना थमलखिबगी मतम लोइरदुना ngasi पुलिस की माइकैदगी महाकी मरी मता थोकपा मियोय अमगी मोबाइल फोन की खुथांगदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दा सीजेएम इम्फाल ईस्ट की कोर्ट पुथोरखे पुलिस की माइकैदगी महाकपु जुडिशियल कस्टडी रिमांड तौबिनबा प्रेयर तौरखे अदुम ओइनमक महाकी माइकैदा लेपखिबा काउंसिल जानकीनाथ की माइकैदगी पुलिस की प्रेयर अदु ऑब्जेक्शन तौरदुना कोविड-19 पॉजिटिव ओइरबा के कर्णजीतपु बेल पिबिनबा प्रेयर तौरखे लोइनना पुलिस कस्टडीदा लैरिबा पॉजिटिव ओइरगलबा महाकपु राज मेडिसिटीदा एडमिट तौदुना लायेंजगे हाइबा वाफमसिंग कोर्ट थमखे लोइनना वाफम अदुदा पुलिस की माइकैदगी अयाबा पिरक्ते हाइनसु फोंदोखे अदुबु केस असिगी आयोगी माइकैदगी वाफमसिंग अदुबु यानिंगदबा फोंदोरकपदगी नाकल अनिगी मरक्ता अवाई अखुम तौनखे अदुम ओइनमक कोर्टना नाकल अनिमकी सबमिशनसिंग तारबा मतुंगदा महाकपु जुडिशियल कस्टडीदा मथंग थागी अनि फाउबा रिमांड तौखे अदुबु महाकी हक्सांगी फिबमगे मतुंगिना करिगुंबा महाकी इमुंगी माइकैदगी राज मेडिसिटीदा नत्रगा प्राइवेट हॉस्पिटल सिंह मखोइना थौदांग लौरगा लायेंजगे हायरकलबदि पुलिस नत्रगा जेल अथॉरिटीना अथिंग पीदनबा कोर्टना डायरेक्शन पीखे अमरोमदा पाउसे सिना जेल अथॉरिटीदगी फंगबा पाउददि मणिपुर सेंट्रल जेल सजीवागी ओइनदि कोविड पॉजिटिव पेशेंट अमता लौदे जेल असिदा रिमांड तौरप मियोइसिंग RT-PCR गी टेस्ट तौरगा नेगेटिव ओइरबा मतमदा लौसिल्ले करिगुंबा नेगेटिव ओइरबसु जेल मनुंगी सेक्टर अमा तोगाना थमदुना जेल थमलकलिबा मियोय अदुबु यामद्रबदा नुमित 10 मरी निदे आइसोलेशन तौदुना थमलकली हाइरखे चिनगी लान तौनदुना लैबगी मतम नत्ते मणिपुरदा हौजिक लैरिबा फिबम असिदा लैंगाक पाइरिबा मदि ऑपोजिशन दा लैरिबा पॉलिटिकल पार्टी ना चिनगी लान तौनदुना लैबगी मतम नत्ते चिनगी लान तोकपिरो अमत्त ओइना कोविड-19 माइथिबा पिनबा होनबिरो हाइना यूनाइटेड फ्रंट मणिपुर UFM ना फोंदोरकले UFM के चेयरमैन सापम समुंगौना थादोरक चेरोल अमना हाई मणिपुर मियामना लैताफम खंग्रब मतम असिदा लैंगाक पाइरिबा मदि ऑपोजिशन दा लैरिबा पार्टी अनिना चिनगी लान तौनबगे महुत्ता पुन्न फमिनदुना कोविड-19 माइथिबा पिनबा कोक चुंगसिनबियो कोविड-19 माइथिबा पिनबा ताइबंग सेंबा मपुगे मफमदा अपुनबा लाइसोन पांथोक्तुना मियामगी पुंसी कन्नबा थौनिजख्रे अदुबु करिगिदमक मणिपुरदा लैरिबा पॉलिटिकल पार्टी सिंगी मिफमदि कौद्रिबनो हाइनसु चेरोल अदुना मखाताना फोंदोरकले इन्वेस्टर सिंगदा नमथाक तौबा चाइनीज एप सिंग थिंगनबा तक्सिनख्रे थाजा हल्लगा इन्वेस्टर सिंगी सेल नमथाक तौदुना लौथोकनबा होनरिबा चाइनीज एप सिंग थिंगजिनबा अमसुंग अकनबा एक्शन लौखनबा पातालीमाकुल कताची फाउंडर प्रेसिडेंट M रामादोसना इराय नुमिता तमिलनाडु गवर्नमेंट तक्सिनख्रे इराय नुमिता थोकपा स्टेटमेंट अमदा PMK की लीडर असिना हाई चाइनीज एप सिंग असिना अतेनबा मतमदा डिपोजिटर सिंगी सेनफम रिटर्न चाउना लागहंदुना कानहनगनी हाइना थाजहल्ले मसी अतै करियमत नत्ते डिपोजिटर सिंगदा नमथाक तौबने महाकना मखाताना हाई चाइनीज एप सिंग असिगी हौरखफम थीबा वागनी अमदे एसेट लैतबना मखोइदगी सेल हंदोखनबा हाइबसी ओइथोकलोय एप सिंग असिगी मायोक्ता खुदक्ता एक्शन लौखत्रबदे स्टेट असिगी मियोय कया मीगी सेल तोनबदगी सुसाइड तौनरगने असिगुंबा एप सिंग असिगी मायोक्ता मियामबु वाखल ताहन्नबगे प्रोग्राम सिंग गवर्नमेंट पाइखतगदबने मरुओइना मियामदा असिगुंबा एप सिंग असिदा सेल थादब हाइबसे खुदोंग थिनिंगाय ओइ हाइबसे खंगनगदबने
Chinese appsing sizinaraga miyoi lakh mangadagi lupa crore kaya namthak tawduna lawthokkhibagi maral siduna Delhi Police ki cyber wing na charter accountant sing yauna miyoi tara fava laikhre geng asina investor singda makhoigi sel numit kunga marini gi manungda saruk ani henganhangani haina thajahanduna namthak tawkhe police ki matungina new blood e-jet plan amasung sun factory gumba app sing India da paksana download tawnai tha ama makhai fadaba matamgi manungda Indian lakh yankhairom na app sing asi download tawnakhe electric thau changoidaba loyainaba machine puthokre Manipur Science and Technology Council Mastekta scientific officer oina thabak tawriba ngairangbam makha laikai Imphal West agi chanam sharat chahi yankhai nithoi amade council asida hanagi director oiramba singjamai Pebiya Pandit laikai dagi thinguzam Surendranath chahi humpugani thoi anina mai electricity amade thau fuel changhandana chalaiba yaba low yainaba machine puthokre tricycle threshing machine haina mingthonduna nauna puthokliba low yainaba machine ase icham chamba rickshaw amagi maningda threshing drum hapchinduna tongan ba bell amade excellence gi matengna rickshaw adugi pedal adu otpa matamda drum adu unghanbane hairiba drum asigi makhada yot ki apakpa plate ama haptuna yaithoklaba phosing tarakpada yanaba semle rickshaw gi pedal adu otpa matamda chakasing adusu ungba maramna mafam amatada lengdana thamlaga low yaiba yanaba maningi chaka adubu thanganaba tonganba stand ani amasu rickshaw aduda haple hairiba machine asi yamna yangba made miyoi ani ahum khaktana pangal iwawadana chalaiba yaba oibana lamdam asigi chingi manung hanjinbada laiba mafamda low ubada made low yamdana uba miyoi singda yamna kanaba khulai ama oiragani haina miyamna panare expo aduda saruk yariba miyoi amana threshing machine macha ama saduna puthoklamb thengnarakhe diesel na chalaiba low yainaba machine macha adugi mawong adu urubadagi mai amadi thawna chingba amata yahundana chalaiba yagani haibagi wakhal lakhibane masigi matungda kumja 2012 tagi matam aduda master ki director oiramba thinguzam Surendranath ka punna machine ase sanaba design tawba hawrakibane low yainaba threshing drum ase khutna olavade wabagi chang hengani khangbadagi cycle gi maningda haplaga semna bahonarame adubu cycle ge pedal adunadi machine asi chalaibada khara lugadaba maramna bearing system oiba rickshaw gi maningda threshing drum ase paikhatuna semkhibane aujik lamdam asida chairong na chingba sijinaduna mising yamna khulang nekna duna low yaibagi chanabi ase yamna hantharakle masigi mahutta diesel na chalaiba choba threshing machine singi matengna low yaina re masina yamna thuna low yaiba ngambagi khutong chaba leirabasu machine asidagi puthokliba maikhu asina akoibagi phibam sokhalakliba asigumba diesel na chalaiba machine ase yamna chawba maramna chingi manung hanjinba amadi lawpham natai chadabada pusinduna low yaiba ngamdre masigi su mathakta machine asigi mamalsu yamna wangba maramna micham miyam amana hekta ngambasu oidre adubu handak nauna puthokliba low yainaba machine aside hanagi machine asiga yengnabada yamna pikpa amadi yangba maramna mafam amada hektada puraga miyoi ani ahumna nongmoda low sangam amadagi tadana yaiba ngamme masigisu mathakta machine asina yaikhiba phau pambi sing adugi charu adu ningthina mapul naina lowbasu yai hairiba machine ase phau khakta natana gehu hangam maruna chingba lokpadasu yamna hena kanaba machine ama oiri hairi mahakna makhatana hai machine asi kumja 2013 da saba loiduna patent kidamak department ki maikaidagi center da thakibane patent thakraba matungda malom ngairangbam na chingba mafam singda phau amadi hangamaru sing yaiduna machine asi mai pakna changyang tawkhre asumna matam kayagi mamangdagi design tawba loikhrabasu patent number fangdabana miyam khangna puthokpa yadana leirakhibane adubu laibak favadagi chahi asigi me tha asida machine asigi patent number pirakle maram asina machine asi miyam da paksana phanghanaba thawrang paikhalagani haire machine asi saba matamda rickshaw gi mamal yauraga supnagi lupa lising kunlom tamak change maram asina lawmi singnasu machine idai laina leiba ngamgani haibagi thajaba lai master ki maikidagi athuba matamda machine asi commercial oina puthoknaba mari lenaba company singda license piraga sinaragani haina sumhakna makhatana haikhi